Enzo Maresca uti afitanye isano rya hafi na Pep Guardiola ndetse na Manchester City uko komoza ku buryo abakinnyi bamwe bari muri City muri kano kanya banye nabo uravuga uti hari na promotion izakorwa mu Misiri imbere y'abasore asize muri anda cyangwa se mu kibabi bato ikipe ya Manchester City ariko arugikomeza nari ngikomeza kuri Enzo Maresca ngira ngo tumaze kugaruka ku isano afitanye na Man City itari ya kera nk'abandi nagarutseho ari nacyo kintu mbona nyine kimugira umukandida kuruta abandi ahubwo bafitanye isano na Man City na byinshi birimo muri iki gihe nibyo bateganya gukora mu gihe kiri imbere. Hari ikindi kintu gereza agaciro Enzo Maresca muri Man City bakamutekereza nk'umutoza ukomeye nk'uko iriya nkuru ya David Onstein yabivugaga bavuga ko ngo bamufata nk'umwe mu batoza beza isi ifite umwe mu bantu rwose ba rating highly cyangwa se bavuga yuko ari umuhanga cyane. Hari ni Fabrizio Romano wabivuze yavuze ati Pep Guardiola azagira uruhare rukomeye cyane mu gutanga recommandation ku mutoza uzamusimbura muri Manchester City. Donc azagira niba mu mwitabaza azabahereza icyo bitekerezaho ku muntu bazabagiye guhereza akazi kugira ngo amusimbure. Pep Guardiola ubwe mu minsi yashize arimo aganira n'itangazamakuru bamubajije kuri uyu mugabo Enzo Maresca na mbere ko tugaruka ku kazi arimo akora muri Chelsea. Ubanza wumve Pep Guardiola icyo atekereza kuri uyu mugabo w'umutaliyani, icyo atekereza ku bumenyi afite n'urwego akoraho ibintu. Pep Guardiola yagize ati Enzo Maresca he's one of the best managers in the world. Ati numwe mu batoza beza kuruta abandi ku isi. Ati Enzo Maresca I know him quite well. Ati ndamuzi neza cyane Maresca. The job he has done at Chelsea does not get enough credit. Ati akaza kora muri Chelsea ati ntago gashimwa bihagije uko bikwiye. Winning the Club World Cup, gutwara igikombe cy'isi cy'amaklebe, Conference League na yayongeraho, and qualification for the Champions League in a league that is so tough with the young team. It is exceptional. Ati no kuboneka mu maekipa ne yambere akina Champions League bari kumwe ati ni ikintu gikomeye cyane kidasanzwe ufite ekipe y'abana bato nk'abariye. Yego ekipe ntoya kuri ati umutoza kubigeraho ntago ari ikintu cyoroshye nk'uko mu bitekereza. Twigeze kubigarukaho tureba ku ijanisha dusanga ikipe kugira ngo itware Premier League imibare yerekana ko nibura ugomba kuba ufite imyaka 20, ugomba kuba ufite average y'abakinnyi ufite bari hejuru y'imyaka 25 kuzamura. Yego Chelsea y'uyu mwaka ni 24 niyo average. Iyo umwaka ushize yari 23, this time around hiyongereyeho undi mwaka umwe. Bisobanuye ngo tugende kuri iryo janisha risabwa kugira ngo ikipe itware Premier League, ubwo Chelsea yaba gikenewe wenda gutegereza undi mwaka umwe kugira ngo abakinnyi majority ifite nabo binjire muri 25 noneho bagiriye experience ko batwara Premier League. Niyo mpamvu Pep akubwira ati rero gukora iki kintu na equipe ntoya gutya ati ni ikintu kidasanzwe. Ikintu cya mbere tubonye muri no interview ni uburyo Pep Guardiola yemera akazi k'uyu mutoza, yemera n'uburyo arimo akora akazi ke muri equipe ya Chelsea. Nk'umuntu rero ushobora kuzitabazwa urumva recommandation yatanga ku buyobozi bw'ikipe ya Man City kuri Hugo Viana yewe na Soriano umuyobozi wa Man City. Enzo Maresca ikintu cya mbere gikomeye cyane kimuhuza na Man City n'uburyo atozamo filosofie yo gutoza umupira w'amaguru. Filosofie yo gutoza umupira w'amaguru ni filosofie yo gutoza umupira wo guhererekanya bahereye inyuma bakagenda gake gake bakima adversaire umupira. Icyo kintu mbere na mbere agihuje na Pep Guardiola, anagihuje n'uburyo bifuza kubaka Man City. This time around baramubwira yuko we aba yanahawe akazi muri Man City, babona akazi akora afite ikipe ntoya muri Chelsea y'abakinnyi benshi bakiri bato, bakabona muri Man City bari bamuhereza n'abakinnyi bafite experience bafite imyaka yegeye hejuru kurutaho, babona yakora byiza byisumbuyeho kuruta ibyo akora muri Chelsea afite equipe none nkuko Pepe yavuze ngo young team. This time around waba ufite abakinnyi bafite experience bamaze kwegera imbere mu myaka, ubu rero abona
ku byo ahabwa muri Chelsea ku bakinnyi afite bakiri bato, aramutse ahabwa abisumbuyeho ku myaka bafite n'ubwo bushobozi yakora ibirenze kuruta ibyo ngibyo. Uyu mugabo muri Chelsea amaze gutoza imikino 89, atsinda 55, anganya 14, atsindwa 20. Amaze gutwara ibikombe bitatu, twabigarutseho, igikombe cy'isi cy'amaklebe, Conference League na igikombe cy'isi cy'amaklebe, Conference League. Hari afite Enzo Maresca Bigomba kuba ari bitatu. Enzo kanture Enzo hari ikindi nibukara ni ira qualification batindaho ya Champions League. Katubigire bibiri, ni bibiri. Ni Conference League na bibiri, nta kindi ni bibiri. Ira qualification bandi batindaho. No gusoza ku mwanya wa kane umwaka ushize muri mu equipe ne yashoje muri champion. Sasa icyo ngicyo kirahari kiraho ngaho. Ariko ikindi kintu cyasembuye ibintu, Enzo Maresca ejo bundi arimo ategura umukino wa Everton yaravuze ngo nagize amasaha mabi cyane 88 ndi muri ikipe. Ati niyo masaha mabi nagize ndi muri ikipe ya Chelsea. Abantu benshi bibaza se Enzo Maresca abaye iki. Yongeraho n'ijambo ngo many people didn't support us. Ati abantu benshi ntago bari badushyigikiye muri club. Ibyo byazamuye abantu hirya no hino kwibaza uyu mugabo ese yaba atishimye muri Chelsea, ese yaba ari ikibaye, ese yaba hari ibintu ashobora kuba atanyuzwe nabyo muri Chelsea. Bongeye kubimubazaho abica ku ruhande, aravuga ati yanga kugira icyo bivugaho cyane. Ariko twese twibukiranya ko yaramaze imikino 4 adatsinda, nyuma yuko akimara gutsinda Barcelona yasunitse imikino 4 adatsinda, atsindwe 2, anganya 2. Biragaragara ko bamushyizeho igitutu gikomeye cyane mbere yo gukina na Everton kidasanzwe. Abona biramurenza ahari, shaka ko baramuhaye nka message atari yiteze ko yahabwa. Nawe urebye nawe ushobora kugenda bijyanye n'ibyo afite. Enzo Maresca ako kantu ntago kigeze kamushimisha, ariko after amasezerano kugera mu 2029 ashobora kwiyongeraho amezi 12. Bisobanuye ngo na amasezerano kugera mu 2030. Aracyafite imyaka 4 kuri 5 muri equipe ya Chelsea. Ariko uyu mugabo Enzo Maresca mu minsi yashize yagize gutya ahindura umuhagarariye, ashyiraho umugabo witwa Jorge Mendes. Jorge Mendes ni umu agent ukomeye cyane mu gushakira abatoza akazi hirya no hino n'abakinnyi. So we yaravuze ati reka mbe niyegereje umugabo nka Jorge Mendes ufite izina rikomeye cyane, ufite izo connections zidasanzwe, ku buryo anafitanye n'isano rya bugufi na Man City. Naryo ndigarukeho, Jorge Mendes ni umuntu ukorana bya hafi na Man City. Bari abakinnyi benshi abanyaportugal bari muri Man City kunze kuba arabe. Kindi ni umugabo ufitanye isano rya bugufi cyane na Hugo Viana uyoboye umushinga wa Man City w'umupira w'amaguru muri iki gihe, kuko yagiye amuhereza abakinnyi benshi bari muri equipe ya Sporting Club Portugal. Uwo mubano wombi hagati y'abanyaportugal urahari kandi urakomeye cyane. So gushyiraho rero Jorge Mendes nka agent ari ikimenyetso. Andi makuru akavuga yuko ngo Chelsea yabwiye Oliver Glasner muri Crystal Palace kutihutira kongera amasezerano, ko ngo uyu mugabo Enzo Maresca ngo bashobora kuzamukorera isuzuma nko mu kwezi kwa kabiri. Nabonaga no muri Paris avuga ko bigoye ko bakomezanya na Oliver Glasner. Baramaze kubyemeza Oliver Glasner. Amakuru avuga ko ngo Chelsea ari yamubwiye ati uretse gato kugira ibyo sinyaho ngaho, tibigendemo gake, ati turateganya ko mu kwezi kwa kabiri tuzakora isuzuma turebe Enzo Maresca ahagaze ate muri icyo gihe, ese aracyari ku rwego rwo kuba yaguma muri equipe ya Chelsea. Sasa binavuga yuko ngiyo message Enzo Maresca ngariyo yataye mu gutwi. Aravuga ati aba bantu batangiye kumworera isuzuma, kuko ngo mu byo baganiriye yinja muri Chelsea ngo byari ibingibi. Bari baraganiriye ko Enzo Maresca azafata bano bakinnyi benshi barimo bagura bakiri bato abashyire ku rwego rwiza. Ariko ijambo igikombe ntago ryari riri mu mwaka wa kabiri mu masezerano, ntago ryari riri mu mwaka wa kabiri, ryari kubanza gufata iyi groupe y'abakinnyi benshi baguze akabashyira ku rwego rwiza bihagije, wenda igikombe bakabara ko mu myaka 3 aribwo yabaye abacyaje bishoboka. We rero ntago yariteze ko mu mwaka wa kabiri atangira kubwirwa ko ngo imikino 4 urayitakaje ushobora no kwirukanwa. Atangira no kumenya ko ngo batangiye no kuganiriza bamwe mu batoza hirya no hino babwira yuko ngo mu kwezi kwa kabiri bamufitiye iryo suzuma. Ntago uyu mugabo
byakiriye neza. Amakuru akavuga yuko ngo muri iki gihe urebye Mikel Arteta muri Arsenal ba Vincent Kompany kahagaze muri Bayern Munich tuje basa bari mu bintu byabo, bari umushinga yabo iryoshye, nk'abari comfortable aho bari. Ariko Enzo Maresca ko kantu kaje hagati ye n'ubuyobozi bw'ikipe ya Chelsea, washyiraho na rya sana afitanye na Man City, washyiraho icyo Pep Guardiola mutekerezaho nk'umutoza mwiza, bakabona muri Man City uyu mugabo babaye bamushimbuje Pep mu gihe yaba adashoje amasezerano y'imyaka 2 afite muri Man City, akabasezera ashoje umwe gusa, bisobanuye ko yaba ari mu kwezi kwa gatandatu umwaka utaha. Bakabona Enzo Maresca yazaba ari mu mwanya mwiza wo kuba bamureshya bakamuzana muri Man City. Urakora yambariye inkindi we yaba yanigendeye pe, yaba yanigendeye, ariko aravuga ati oya, Pep Guardiola aricara ategura ekipe iyi tubona, anongera amasezerano y'imyaka 2, ariko mu kongera ayo masezerano rwose byaranavuzwe ko ari amasezerano y'imyaka 2 ashobora gukora umwaka umwe undi ntawe ukora akaba yagenda. Rero ngarutse kuri cya kintu bavugaga ngo Manchester City babyakira bateye nepo kira ngo mutoragiyemo imbere nyirizina. Ushatse kumbwira ko aramutse agiye, katuvuge gutyo ko ntabwo byabaye kumva mu cyagomba kugenda. Ushatse kumbwira ko aramutse agiye nta yindi mpamvu nyirizina ku giti cyabitumye agenda, ahubwo nukabona ko akazi agasoje ntakasigaje. Pep Guardiola ashaka kugira impamvu, buriya Adelaide nabikunze ko yazanyemo impamvu y'umuryango. Niyo mwarayibonye muri iyi minsi Pep Guardiola nyuma y'ikibazo yagiye agirana n'umuryango we, bisa nkaho mu buryo bwo kugikosora noneho yakoze icyo umuryango we wamusabaga. Pep Guardiola no mugabo yagezamo akabona akaruhuko, ako karoka gaspending ari kumwe n'umuryango. Kugira ngo mwaramubonye ajya mu mikino itandukanye, umugore aramubwiye ati ntabwo ukunda umuryango, ukunda Manchester City. Ukunda Manchester City ko aramaze kubona ko ubuzima bwe bwose nabo hari ikipe ya Manchester City. Pep Guardiola nk'umugabo n'ubundi bizi yuko atazapfira muri uyu mupira, azageraho nawe yakarekura, kuko umubiri ni umubiri. Arabitekereza ko nyuma y'uwo mupira w'amaguru azakenera umuryango. Yego bwo gukenera umuryango nyuma y'uwo mupira w'amaguru birakenera no kutangira kwisanisha n'umuryango akakanya batarajya kuri, kuko buri ikintu umudamu yari yakoze bagasiga nkaho batandukanye cyari ikimenyetso. Buri abadamu barabiko ku bantu bafite ingo barabizi, buriya umudamu mu rugo iyo abona ko utangiye gusa nkaho wataye urugo, nawe mu kukwereka ko ababaye ntabwo aguha amawayiza rimwe, nawe araguta ngo aguhe amawayiza 2, n'ubwa gatatu azagaruka kikubwira mu mvugo ya indi yazanye bwa mbere n'ubwa kabiri. Oya, akora gesti kwereka ko nta kibazo bari buguha ayo mahoro yawe, ugume muri ibyo wahisemo, nabo baberereke bagire bate, baguha umwanya wawe nabo bigire ku ruhande. Batweretse ko tutari ingenzi, icyo gihe rero icyo gihe ntabwo ushobora kugira akazi na kamwe ukora ngo uburi tayari mu mutwe abyicanze. Ntabwo Pep Guardiola kiriya kintu cyari cyabaye nticyari gutuma ashyira ubwenge kugira ngo aze atoze mental ari tayari, nkuko dusanzwe tuzi Pep Guardiola yicara akavumbura ari umujeni twese twemera. Icyo kintu rero kirimo, ariko Pep Guardiola nubwo cyazamo ni umugabo nawe utekereza akavuga ati Manchester United, Manchester City ndayifashe iki. Ngiye ndebye muri Mercato bakoze ikipe ya Manchester City muri iyi sama, iyo urebye ku bakinnyi basinyishijwe yaba no muri Mercato yo mu kwezi kwa mbere mu byibuke, Manchester City maze iminsi ikora Mercato z'abakinnyi benshi kandi basa nkaho baza mu gihe kimwe. Iyo urebye Mercato rero bari gukora uburyo abakinnyi baza kandi bakazira mu gihe kimwe, murebe n'imyaka abakinnyi baza barimo. Ni ya myaka tuvuga ngo turi kugura abakinnyi wakoresha uyu munsi, ariko bakaba abakinnyi bazatwara ikiragano runaka cyabo nabo muri Manchester City. Ko iyo urebye iyo defense ukareba imyaka Josko Vardiol, ukareba ya Kusanovu, ukareba abapetategura Baniko Reiri na Bariko Lewis akomeza kugenda aryamaho, wajya hagati ukareba ati Jani Renderi ku myaka hafi 25 gutyo, ukajya mu bimbere ukareba myaka ba Jeremy Doku kugarura ba Savinho, ba Sheriki, ba Ryan Sheriki, ukagenda ureba Oscar Bob. Yes, imyaka ugendure ubona aba bakinnyi ba Manchester City bashya bafite, uhita ubona icyo Manchester City yari iri kuviza. Icyo kintu rero ni kikwereka yuko Manchester City mbere na mbere ntago Pep Guardiola yifuzaga kuvuga ngo nasiga ekipe iri aha ngaha ari ekipe itahatana. Uyu munsi rero kuri Manchester City Pep Guardiola yagira impamvu ze birumvikana, ariko nayo umugabo watweretse yuko atazaramba mu ikipe ya Manchester City no mu interview yagiye atangwa na mbere hose.
iyo narebye neza cyane iza rya Hugo Viana byaranatangajwe agera mu ikipe ya Manchester City murabyibuka Hugo Viana byanavuzwe ko kamwe mu kazi yica yategereje ni nako kazi abantu batekereza ko kazanagorana mu ikipe ya Manchester City cyagiye Pep Guardiola yagiye choice y'uzamusimburiza biyihe niyo twinjira mu kanya gato kuko ni nacyo kintu kizaba gikomereye witwa Hugo Viana ko niyo rero abakinnyi nibyo arabagurwaga abigizemo uruhare ibyo biganiro bigakorwa n'abigizemo uruhare ariko abakinnyi benshi ni ukuboko kwa Pep Guardiola wavuze ati muzana uyu n'uyu n'uyu ariko nawe ni umugabo avuga ngo uko yagiye abitangaza mbere nuko tubona Pep Guardiola buriya nabonye ikintu kimwe muri isezo kuri Pep Guardiola match ku yindi uburyo zigenda zizamuka match ku yindi tugenda tubona ko Pep Guardiola ari umugabo urwana no kugira ngo isezi izabe nziza ku rwego we yumva yifuza navuga ngo agatwaramo ibikombe turaza wenda no kubigeraho nitugera kuri match za FA tunarebeye imibare ikigenda igaragaza kuri Manchester City y'umwaka ariko Pep Guardiola irebye uburyo abakinnyi agenda abakoresha babyaza umusaruro twagiye tuvuga imikinire mishya Pep Guardiola abantu batari basanzwe bazi cyangwa se batari basanzwe bamuziho twagiye tubona Pep Guardiola wisanisha n'insinzi kuruta uko aza kugendera kuri identite ye kuko kuyobora umukino akadomina possession akabanza akima umupira adversaire akabona gushaka uburyo anakwica yakunogonoye ni ibintu twari dusanzwe tuzi kuri Pep Guardiola ariko bisa nkaho muri iyi minsi byahindutse kubihindura rero harimo na cya kintu kivuga ngo uzaza mu ikipe ya Manchester City ntaramenya uwo ari we ndeka mbe nisanisha n'ubundi buzima busanzwe mu mupira w'amaguru mu yindi mikinire ku buryo bitazagorana kuko reka mbabwize ukuri ntituvuga ngo abatoza Pep Guardiola yaragiye arabakora arabarema turavuga abo ba Mikel Arteta tukavuga abo ba Vincent Kompany tukavuga abo ba Xabi Alonso tukavuga amazina n'aba Eric Ten Hag bisa nkaho uyu munsi tutazi iyo bari ariko bro kugira ngo ubone umugabo copy paste waba nka Pep Guardiola biragoye nabisanisha nawe nibyo ni kakano baragafite iyo tushe ya Pep Guardiola turaza kubigaruka nitugera kuri Enzo Maresca kuri byinshi nawe ubwe Pep Guardiola yageze kujya mutangazaho ni umugabo ujya kubona ko no mu mitoreze systeme ni zimwe 4-2-3-1 no mu mikinire ubone barakina possession ariko urareba hakabona ari ibindi bintu babura bwa bwenge bwa Pep Guardiola za riske Pep Guardiola afata bitandukanye n'abandi batoza bwa buryo guhinduriraho umukino bwa buryo yiga adversaire akaza mu isura nshya abantu batatekerezaga ibyo byose urebera ukabona nyine nta umuntu ubibonana nka Pep Guardiola nkuko tuyimubonana icyo kintu rero kizaza ari ihurizo rikomeye kuri Manchester City ariko ngewe rwose mpagaze aha Manchester City ndabizi yuko babizi barabizi ko icyo kintu cyo cyari buzabeho ahubwo cyo barwana na cyo ubungubu ni umugabo wabafashije kuhaguma kugira ngo abafashe kubaka ekipe nshya undi wese yazaza yubakiraho ariko bazarwana no gushaka umutozo ushobora kuba yasigarana ekipe kugira ngo ekipe itazanindimuka ikaba yasubira hasi cyangwa se yazimira urakoze cyane ngira ngo reka mbanza tsubire mu kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka turi Madrid aganira n'itangazamakuru mva ko hari mu mpera zi saison Pep muri aya magambo yaganiraga na ESPN umuvandimwe ati I want people to remember me however they want ati abantu ndashaka yuko banyibuka ko babishaka kose after my contract with Manchester City nyuma y'amasezerano yanjye muri Man City I'm going to stop nzahagarika I'm sure ndabyizeye rwose I don't know if I'm going to retire ntago mbizi niba nzahita nsezera burundu ibyo gutoza but I'm going to take a break ariko nzafata umwanya wo kuruhuka how I want to be remembered I don't know uko nzibukwa n'ibindi nk'ibyo byo rwose simbizi nshaka n'abansore Janga nyirango twavuze ko agifite imyaka ariko uko nipa bivuze ashobora no kuba yaganira byibuze mu mwaka urangiye akaba yava muri equipe Manchester City nkuko bivuze ati kaba nafata akaruko nkareba ukundi kuntu mbigenza benshi bati ese ikipe y'igihugu yakomeje uko yigeze no kuvuga bavuga ati shobora kujya mu kipe y'igihugu bavuga Espagne ati muvandimwe wanje abandi Brazil nshaka tariyo Espagne harije umuvandimwe wanje nindi harije Luis Fuentes ukuntu mind kaba kicuritse mo gatoya ariko atera kurikije
Pep tumuvuzeho bihagije ndetse no muri City nyirizina ariko urikije ibyo binyamakuru byagiye byandika haravugwa benshi ariko ndaza kubaza kumwe nabonye benshi bashyira mu mpapuro z'imbere hagiye havugwa ba Mikel Arteta, Luis Enrique muri Paris Saint-Germain, Xabi Alonso, ubwo barahuza n'abantu bafite amaraso ya Espagne cyangwa se izo DNA zo kuba bafite umupira wa Espagne. Urakoze cyane. Vincent Kompany, Cesc Fabregas, umuvandimwe Thiago Motta nawe afite umubunya Espagne kuko yanyuze muri FC Barcelona, ariko ibinyamakuru byinshi byashize imbere Enzo Maresca w'ikipe ya Chelsea. Ukurikije mu by'ukuri Enzo Maresca ameze muri kano kanya niki gituma izi nkuru zo kugenda kwa Pep muri sezo mu kwezi kwa gatandatu zishyira Enzo Maresca imbere ku buryo ushobora kumusimbura muri Manchester City? Niki Enzo afite ikavuga ngo cy'ubu Guardiola cyangwa se n'esano Enzo afitanye na Pep Guardiola ku buryo ari ushobora kumusimbura muri City wenda muri samu gihe yabagiye? Urakoze cyane Mbappe. Enzo Maresca reka mbanze mpere kuri iki kintu, niwe mutoza nibura muri abo bose dukomojeho, yaba Mikel Arteta, yaba Vincent Kompany, yaba Xabi Alonso, yaba Cesc Fabregas, abo bose nabashyirwa mu majwi, yaba Thiago Motta n'abandi. Ariko kuki Enzo Maresca ari we bisa nkaho ari we wahawe amahirwe menshi cyane cyangwa se ari we izina rye ryahagarutsweho cyane? Yego, Enzo Maresca icyambere niwe muntu ufite aho ahuriye n'ikipe iri muri Man City ubu, ufite aho ahuriye nayo mu gihe cya vuba ahangaha. Mikel Arteta yahavuye 2019, yes 2019. Vincent Kompany yahavuye akiri n'umukinnyi za 2017. Yego. Xabi Alonso bakoranye muri Bayern Munchen, Cesc Fabregas bakoranye muri FC Barcelona, undi Thiago Motta yamutunze nk'umukinnyi muri FC Barcelona. Ariko abo bose nujya kubyumva ni mu myaka yatambutse, ariko Enzo Maresca ni umugabo bakoranyeho sezo 2022 2023. Iriya sezo batwara ibikombe byose, batwara Premier League, batwara Champions League, batwara FA Cup n'ibindi bikombe. Uriya mwaka Enzo Maresca yari umutoza wungirije Pep Guardiola. Yego. So urumva nibura abakinnyi benshi bari muri Man City iki gihe bazi Enzo Maresca kuruta abandi bose. Nawoze ndeba nibura bamwe mu bakinnyi bakiri muri Man City izi saha bakoranyeho na Enzo Maresca muri uriya mwaka yari yungirije Pep Guardiola. Erling Haaland arahari, Bernardo Silva arahari, Phil Foden arahari, Ruben Dias arahari, Joe Stones arahari, Nathan Ake arahari, Rico Lewis arahari. Reka mfata urugero kuri abo ngabo. Urumva already tuvuzemo abakinnyi barenga 6 bazi uyu mugabo vuba ahangaha cyane ari kumwe na Pep Guardiola. Reka icyo ngicyo tukirenge cyo kuba abakinnyi bari muri Man City ubu baziranye nawe cyane cyangwa se ari we bahirukana mu gihe cya vuba ahangaha kuruta abandi bose. Reka tujye kuri iki ngiki. Enzo Maresca ni umugabo watangiye gutoza ahawe amahirwe n'Academy ya Man City. Uyu mugabo yabaye muri Manchester City ari umutoza wa Academy ya Man City y'abatanije imyaka 21, aza no gutwarana nabo Premier League ya kabiri. Ngo ni mu cyiciro cya kabiri cy'abatoya cy'aba Anders. Yego. Iyo Premier League ya kabiri bamwe mu bakinnyi yatozaga icyo gihe barimo Oscar Bob, ni umwana uri muri Man City ubu muri equipe ya mbere. Barimo Cole Palmer, bari kumwe muri Chelsea. Barimo Romeo Lavia, ari muri Chelsea nawe. Harimo James McCarthy, ubu ndumva ari muri Nottingham Forest. Benshi bamuzi muri za Everton na za Crystal Palace. Barimo Liam Delap, bari muri Chelsea. The Blues. Barimo Tyler Harwood-Bellis, ni umudefenseur nawe kirango. Harimo James Trafford, ubu ni umunyezamu wa kabiri muri Man City. So urumva kiriya gihe abakinnyi benshi yatozaga mu imyaka 21, aya ni amazina yamenyekanyemo, ariko banavuga yuko mu gihe kiri imbere hari abandi bazakora promotion bakaza muri equipe ya mbere, hari abandi bazahabwa amahirwe kuko nubwo batenje imyaka 21, ariko umwana ufite impano ufite imyaka 17 utagira ngo ntabakina muri equipe. Yego. Bisobanuye ngo nibura we information ku bakinnyi ba Man City barimo baza, barimo batera imbere muri iki gihe, bashobora kuba bari hafi kubona graduation muri equipe ya mbere. Enzo Maresca
aracyabafiteho amakuru, icyo nacyo kinota ahantu. Tubonye ko afitanye ihuriro na ekipe ya mbere, afitanye ihuriro n'abana Man City iteganya kuzazamura mu gihe kiri imbere. Icyo ni icya kabiri. Nubwo bamwe bamaze kuba abagabo bakaba bari mu ekipe agiye atandukanye, ariko hari n'abandi agifite information ko yabaye muri Academy ya Man City kuva za 2020 kugera 2021. Aza kuhava ajya muri Parma mu gihugu cy'Ubutaliyani mu cyiciro cya kabiri, arongera aragaruka, ni nabwo agaruka bahise bamuhereza amahirwe yo kumutoza wa Man City wungirije Pep Guardiola. Nabwo bamaze gutwara Riyad Frebo, aza gusezera Man City ajya gutoza Leicester City, ayizamura mu cyiciro cya mbere, anatwaye igikombe. Aza muri Chelsea. Ubwo mbanje guhera ku isano rya Enzo Maresca na Man City yewe na Pep Guardiola. Ubuyobozi bwa Man City buramuzi, buzi ubuhanga bwe, buzi uburyo yakoragamo akazi ke, buzi amataktike, buzi amayeri, buzi professionalism ye, buzi bumufite amakuru menshi yavuba ahangaha ahagije. Kandi ku bayobozi benshi bashya bakiri no muri Man City maginga aya ngaya.